بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دوتوتك إنك بجمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما دفن جرا ونسني كبرنا دفن برنون نرانتنا الإيمان بالله ربي قلتيت من وانجو إيغيرو دبر غرغر سربيتين إيمان جهن الرا حاسويني أكولك قبات جملة إيمان جهن الرا دبني بود أمان تنا تفاصيلة تسنيجو أدد بباسني زرزري واي إيمان الرا دبنا إي سر إيغلا ربي أمن الرا إيغل ربي توكج isa dhugoomsu isatti amanu kanarraa qaba. Al-iimaanu billaahi rabbii ol ta'etti amanu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jiraataadha asirraa qaba. Wujuuduhu tabaaraka wa ta'aalaa rabbiin jiraataadha. Kana maaliin beeyna? Aayata isaatiin beeyna. Kana maaliin beeyna? Makhluuqa isaatiin beeyna. Jiruu isaa. Kana maaliin beeyna? Qur'aana inni nu gabbuusee waa'ee ufiirraa nu dubbatirraa beeyna. Uumama tana yoo laalle wanni uumamee jiru kun hundi takkalleenu fedhii ufiitiin hin taatu. Rabbitu isii argamsiisa. Uumamtuun takka waan isii uume qabdi. Wanni takka ta hojjetamtee as jirtu abbaa isii hojjete qabdi. Dachiisamii halkanii guyyaa ji'aa aduu uumaa guddoo seera qabattee deemtu tana. Tan dogoggorre ta waliin dhoyne tan ka isii uumeetu jiraa jechuu aqliin nama fayyaa qabu ni beeyte jechuu. Kanarratti shari'aan dhufteeti nu himte jireenya rabbii tokkummaa rabbii. Kanarratti ambiyoota rabbii kan kijibneetu irraa nu dubbate. Kanarratti kitaaba rabbii kan kijibneetu irraa nu hime. Kanaan dhugoomsina jechuu. Am khuliquu min ghayri shay'in am humul khaaliquun am khalaqu as-samaawaati wal arda bal laa yuuqinuun. Saisaan uuma tokko ka isaan uume tokko maletti ufumaa uumamani laa hin ta'u. Namni akkanuma lafaa ka'e dufaa uumamuun hin jiru dubbii sirriiti miti. Makhluuqni khaaliqa qaba. Moo isaantu ufii uf khalaqe laa sunis sirriidhaa miti. Isaan ufii ufiin uumu. Lafaa kaaniitis akkanumatti hin argamu. Ka isaan uume ka isaan khalaqe tokkootu jiraa jechuudha. Rabbitu jira subhaanahu wa ta'ala. Makhluuquma kana laalleet khaaliqa isaa irraa barra jechuudha. Tanaaf rabbiin jiraataadha. Rabbiin tokkichaa. Rabbiin ka du'aa dullumti isatti hin dhaqqabne ka zalaalam jiraataa ta'e ka tokkolleen isatti hin fakkeeffamne subhaanahu wa ta'ala kana beekuu nu barbaachisaa jechuudha. Eega jireenya rabbii beeyne sanbooda maaltu itti aana? رب سبحانه وتعالى توكيته في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. رب ما إسا كيستستوكو غوفتم ما إسا كيستستوكو أسماء في صفات إسا كيستستوكو وانجو سر تلالو نبرباتي سايتو. رب موتم ما إسا كيست tokkicha ta'u rabbi tokkichoomsu mootummaa isaa keessatti rabbi tokkichoomsu wa ilaahukum ilaahu waahidun laa ilaaha illaa huwa arrahmaanu rahiim. Gabbaramaan keessan gabbaramaa tokkicha isa malee gabbaramaan biroon jiru ya rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Uluhiyyaa isaa beekuu nu barbaachisa. Gabbaramaan haqaa isa malee hin jiru. Gabbartii wanni jedhame isa qofaaf godhamuu qaba waan jiru beekuu nu barbaachisa. Akkuma san rububiyyaa isaa mirkaneessuu nu barbaachisa. Rabbummaa isaa isa malee rabbiin akka hin jirre rabbiin biroo akka hin jirre beekuu nu barbaachisa. Rabbummaa isaa oguu jennu gooftummaa isaa ka uume ka argamsiise ka dhabamarraa argamsiise ka jiraachisu ka nyaachisu ka ajjeesu ka kaasu isa malee hin jiru jennee beekuu nu barbaachisa. Kanarrattis rabbiin subhaanahu wa ta'ala يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
يا إلمان نما ربي كيسن جبرا إسا إسن كور إسن دور اللي أكا إسا صداتني يدوب كل وان عباداته ربي في كل سوق ولا تعبدوا إلا إياه توحيد عبادات إسمالي واتكلم قبرنا صلاة ربي کو فافتو قبا صومن ربي کو فافتو قبا ذكري ربي کو فافتو قبدي استعانة غرغار صفنا ربي کو فافي استغاثا درمنا برباد ربي کو فافي استعاذا تخ برباد ربي کو فراتو قبا قالين ذبحين ربي کو فافتو قبا نذري قدا قدو ربي کو فافتو قبا توكل إركنو ربي کو فرتتو قبا إنابان ديبين غم ربي کو فتو قبا كن هند دميلة توحيدا دميلة عبادة هند ربي قل كل ليس نور برباد ما يجو وهي توحيد أسماء في صفاته قبت بافني بل إن الله نور برباد شسا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته